tua chuan Jiofi portable Jiofi chung chang hian zawhna kadang maya battery charge pa man hi na poem ti tele battery charge pa engzang nge percentage som to ti te antinan battery mangania karen kan charge chunin overload angkha charge ka tilom thainia automatic hi thena chuna oma automatic cut off mar chu thena om lo wangin Jiofi mangte tan kan battery hriat thei dan pulsam tak karon tilang don ani Jiofi khai connect anga I connect to huna khan hata application Chrome mangkhani lut ton tani Chrome mai lut anga chuan Chrome mai lu zoton nuwa Chrome khanin heta Google atang khanin di hian search sanga Jiofi .local html local.html ti khi ania heta hian lu tanga chuan chuminua geo local hei am here on redirect anga ta hian lut lenga chuan alo ta hian rong hei noi zo ka hian geo local html login na hei zo khin rong load lak lo let to load to nuan medable hi chi vak lem lo Jiofi login akan lutanga dikhan chuan ta hinai details man fel fai takina sira hian oma Jiofi email depo email number te po kha omanga ta hin du khai select anga hey len operating mode system chan thang ka oma hey IP address te hey host name ti te oma chuan tanwai device detail a khanin lutanga hey tuna hin battery level hi hey anwai hi lai hi 62 ka charge me kai po in charge chuan discharge ta hin battery charging hin discharge ti ro in je anga ti khanin in chunga point lo da theya khoi muna po overload charge om theya khami en zeunga chuan battery kha in charge lak lo lai battery kha engzang in charge to te re thei don ani zona kan dong tama hi zona kan tam em awangin video in kalo siam ani tangkai pui kan awam takin